Sika Korabea. It's another beautiful Sunday afternoon. I'm about where Sika Korabea and some live on Adom TV on Multi TV. As you know, you do say, you know, Sika Korabea na show baby, Obenya Sika baby, but me this Sika papa to when your investment, papa be and when you're so fast. So every Saturday exactly 3 o'clock on Adom TV, you pick up a phone to call a friend, to also call a friend. And they, you baba Sika Sika Korabea, but no. I am still the CEO of BBR Bear Fine. Said I was Sika Bear Fine. I'm a Bear Fine, you know. And they call Otuasekan Rural Bank. Otuasekan Rural Bank has been in existence for close to 40 years, and gradually they are bringing transformation because you want customers in them. So, be my guest today as I will pay a visit to their branches, some selected branches. So you may also know, baby, I do Sika. But answer the Kotoa as well. GB1 is a brand no more dance or more dance or down no what come faith to me particularly except brand I said I any city or best sound ya mean almost so best sound ya what Alpha and Omega publications I said the city be so or buy your printing or anything printable fabra on be print amount I want fair a lot of seminar no Ujaya no you say Amsterdam Pejaya and Ujaya a lot of seminar say 3 days grand when you able to calendar to them and in compare I want fair a lot of seminar now a Fajari now home to me at the end on Becky Brown so I even make up see and be done say seminar no DJ and I start the back across on Saturday you got one day man never ever told me the Samari if a man property see me meeting the Edwin Arnold Dadzie so we say Bear Fine I mean the Bear Fine tea I still call myself the CEO of BBR Bear Fine. Sika Korabea. Baga, we need problem. Me say had den yina, me and boss. I had den yina una boss. What son no fair. My boy be ma dance am wa devu. Wow, really? Ni ngu anji. Area ha nyina. Had den yina wa na boss. Yes. What son no fair. And you wey dey me twa fu am na tonkwam. We need problem. We need problem. O say. Ona board yeso. Me see me ni area ha nyina. Who ya zan ka be twene di one na se board dan wa ha nyina so wait botom ni so say adwuma pa awon fe boga mo so mo ba ya mo so mo ni so nya hyehyehye nya se de bi o matwemodi me see me dan GB1 for the boss mama GB1 eye company papa pa mo bodan so me sere ko GB1 sans o mo tirem o mo IBR o mo alo zinc yo mo sade batum ko emboss chop boss and so need the emboss yes say agro ne form feeling gadoti for ni ko hwe me pa cho mama nkofu bi abo me dan so ama me na dan no nsuo to enwunu se dem de kente ko nsuo no eno kra de ye obi se stand pa problem sister kafre don che GB1 for re-roof yo mo taste sibani ya boss na say ya o mo poso nyina no masai ne foforo at affordable price enti wo mutimi ma color blocking se bia chance na dan color bia fa bia GB1 for form chameleons because color bia opa o be na suo dan so me pa cho location wo fa hey ofin so akom o be kom san bosi wo bam ya se bai ma e be sia wa wa gani ya so money so nya serate o ko konya se GB1 Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Welcome to Alpha and Omega Publications. You are assured of quality services on graphic designs, book publication, and general printing. Our services range from filmmaking of all sizes, textbook publications, including Alpha and Omega series from crèche to JHS. We also undertake services in branding and packaging of books, calendars, book binding, posters and invoices, t-shirt and cloth printing, flyers and all general printing. We are located at Asafo, Labour Runabout. For further enquiries, call 03220 407 93 or 0273 601 207. You can face homeopathic clinic, you share your chronic diseases. And some are by home, yet the wash feedium, no feedium, a straining the pedriano, not a chest how when the windy pedrianum, your chest will be a 1 year stroke, arthritis problem. Who the pebby won't go to German house, and answer who the pebby was sciatic problem. So pebby born in a bee when you're no yare. Ama wo ba ma no ho kra nya akono wo hu nipa bi ewo eni wo haw ya ka che se wo de ne agrokoma se wo hu nipa bi aware a che awo ne mma na wo sign faith homeopathic for wo de a
na minim baby kura wo be ko bi be se ye fidie ni mu bi na afidie no ehu hawo na abani pedie ni mu na enche enupa ye mfama kumase ahema kokobe akra ye wo so wutuom Ebenezer Junction Western Region Bogoso Boga abonsanim tu gidia na mo ebra na Faith Homopathic phone rodie eye stronko Faith Homopathic clinic. Sika Korabea. Once again, Mamu Akwaba, we Sika Korabea and Nsem live on Adom TV on Multi TV. Before the commercial break, I didn't catch a Otuasekan Rural Bank. And we are making a visit. Be my guest today as we make a visit to Otuasekan Rural Bank. And the branches in the SAD City, and many head of marketing and Nyamisha Oye Party, Nyamisha Oye Power for all the things that you did. Nyamisha Oye General Manager, Chief Executive Officer, the graft also counted maybe anything because. But then yes, I say no, you need the Chief Executive Officer or that bank and I'm not in Como. Or the same to take a listen to the Chief Executive. Can you buy? We did the John the graft also. When I'm here. Chief Executive Officer, Otuasekan Rural Bank. Otuasekan Rural Bank, Sika Korabea, war Asante Mantem here. Yet, Bangi or in fear apem, a hound crown at the watry, a watry. Say, ye can't say, ye bangi, and ya infusia, a diasan, miensa. Otuasekan and Krabba Teddy be and Mampong, Edra, and Kinkeso, Abofo, Swami, Dr. Mensa, Sipe, and a macro. Na the head office, Ewo Ufiasi. Otuasekan Abon homewarding Abua, the customers are or no more a year Juma. Ne, Akonya Abedawa, my name, your constrape. Ene omo eno mudi duma omo ye customers akodi ngomo e wo emfaso pa omanya afri Otuasekan Rural Bank ho Dadzie ye prono ye bia to ye hwa ye customers ye hwe omo ye woni ye adwuma na se ope emwa Otuasekan ye mupu yeti emwa bia esese Otuasekan e de emam bia no ye de emom enti na yepese untim free ho na obetie free the customers aye no mu edidwuma ho na anti ye kɔ ye nkrobata ni bi eye branches ni bi na omo no atu omo no tuo aka emfaso pa omanya e wo Otuasekan ho abo omo adwuma mu atima yede atre a brand CEO Kasavi, a fair branches near Shasia or Swami, who do some runabout or no more branch and on your friend Swami branch. Nipacosi, a software in Nsem to that. You could do a software to can you buy a better. Your friend Reverend Michael Yaboa, me a branch manager of Otuasekan Rural Bank, Swami. You be a branchy 4.5 years ago. Jumedia Bank ye, I say, your Jan Crankresika, not your so far more at the moment. Now, fee send your bay not Ankran Crajuma Dibacoso Intino, your boy Sika Noa. Ya danda bi so amabi a omo hia bi a ohia bremu se be beboa mo na omo de di omo dwuma enti ye potem hanom no your magazine for your teacher for your aban dwuma ye for your ankrankrɔ for di dwuma bibiri a ye bo mo bosia horo a ye de ma na ye de bo dwuma di a omo die ebi eye commercial loan wo ma edi dwuma a eye ankrankrɔ dwuma die no omo gi sa commercial loan no mo pretty current account no obi so pretty savings account o timi commercial loan na o de ewura ne dwumadie mu na abo ama dwumadie na koso ye obi a ye de ye fra no susulo omo so eye ankrankrɔ dwumadie eye bodwuafo na sebe omo dwumadie na sende sitie ne omo sikasem ensi enkwa ne bebre nti ye sa akonye de to wode ma awom se ebe ya omo ntakudi omo nsempo ano omo betimi de ato bank ne dumra emuhi a ano boa omo timi de ya ne omo pese omo de ye eti emra mutu susuru dwumadie na ekoso no ya konye de ato no se edi bosome be miensa ene ne nan ekro na ne watu e wo susumu bia ye ka bo ho miensa ne de amount se bosia na de wura dwumadie mu na abo ama dwumadie na timetumpon ankronkro bebre ene abo mo susu kwan so ama omo pese omo gi store omo pese omo pagya capital mu na omo di omo dwuma abo omo dwumadie kosoro ye de anu firi ho no ma ye oba dwuma ye fo so ye boa wo mo na dodo na atwa ehun ahia schools ahoro atwa ehun ahia no ye ba ye enche mfie nan ne efani na so mfie nan ne fan no ya ba be master e wo sa broni e wo area hanom ye catchment area hanom because teacher for ne abadwuma e fo bebre wa hanom e dom ehun aba be dom Otuasekan senti ni se
oni pepe bosia ye malibi ya wakwanya bebre ya bia di ato on ma aban adwumayefo etiminya facilities na omode bo omo ho some of these are facilities ebi eye apart from loan no ya bonanza facility a yedema om ya salary advance yedema a teacher for and nti bosumi mu no so teacher ni na se ban adwuma ni hia na otimi di advance bosumi so na katua ba me ya di advance ya bonanza no so etimi di bosumi mi ansa nti advance ni mfiri ho no o teacher ni anasa ban adwuma ni no etimi gi sa bonanza yi na no so otua over 3 months ya de no firi ho no mo a ya salary loan a yedema ban adwumayefo mfie 9 mfie ba akokopim mfie 9 dodo na opesa edi wo nsemu bia no utimi na ani gise ma wo mu ni se obegi na di musumi nsia ofisa ni sika sem na asem koyi a otimi ba no se me top up ye yi dada ni firi ho nya amafoforo na difference na e wo so no waje na ode akwakoye na de dodo na etua school fees aya omoma ya ban adwumayefo na mo nam sa kwan so dodo na eye japade e de bo mo daachi ya ban adwumayefo o mo nam sa kwan so eti Otuasekan bai ababebo enye nwanwa say friend savings in rural banking ya agenkwa yes ya age bebre enkwa ya nam sa kwanya we aso ane ya tu yansa frɛ wo a waka ho bia sɛ bɛde ye benya danse wo mensɛm a me ne wo kan yi nti me ne wo kɔ ne akɔ sɛ customers ne akotie firi mu hɔ no ensɛm dodo a yaka sɛ ye nokrɛ sɛ enye nokrɛ no ye nkotie firi mu anum they did George Manson aka never they will state gas car park obaha ka bia benya bi your ram 4 your Highlander your Toyota Corolla your 2013 2017 type of car bia benya bi wo ha obaha ka bia bema obi che bia gasa wo mpe ahade okoko nipa e wabotrema nipa ka bia no ene ne kra ye tobi de obeso ye bia be ya ma wo your Korean car ye wa American aso ye bia bia wonya banko a opeka e benya botrama e besi no akasa do se ka ye bia e betuma ma obi na ya adwuman ngopa adwuma adwuma ya tre ya cars bia wa ha mi da se da ma Otuasekan Royal Bank o na so ya sino mbobo ya krakra unya ba ha ye tie bia ye hu omo a wasan ba eboko o mbeboa we ka kire omo omo nyu mada Otuasekan Royal Bank de to so ani asore to me kan fo Otuasekan Royal Bank ama wo se opo bi do ho bono na na adwuma ya wo hia mo anko ade me kan fo na ma wo go se omo na so ya sena me adu bi aduri Otuasekan Royal Bank de to so a na masole omo ya de pa to bi anfa no ho ema wo mo wo do ho bo mo a wo ho beto wo Ebra free swami ho no so no eno nso ho a ene ye ma so ne ye kokopie airport runabout ho so branches so ho ne ye de kosepe o manim Kumasi ye pa no ene ye ko airport runabout ho so na Otuasekan o mo so branch ho ye ne branch manager edi nkomo yen koti di okan ye ba ho so one ne customers o mo do mo nsam to dwa wi a then we continue ye frame me Richard Afum me ye branch manager ewo Otuasekan Rural Bank sepe Buokrum adodo na efre branch ne se airport runabout esan se yeben Kumasi airport Otuasekan Rural Bank eye Sika Korabea kese ewo Asante Mantemu Kumasi ena Ghana afana enyina bank no edi dwumadie awdo bebre ye current account savings account, fixed deposit, susu account, salary account, microfinance. Na essence enne no traffic any Dadzie nipa enya any mrenti. Bank no ya tete ye mranti eni ye mabawa yesi omo kama omo eba wadwasio esan se Otuasekan Rural Bank adwene wo ho se de beye na wunja wadwuma ho emma se odi usika betuo nti ye mrantie ene ye mabawa yesi omo no ebeba wo na so usika bia wo no na o mabaji ye de aba beto wa account mu eto mu ape na wenya message se sika no eda wa account emu bank no enso emma bosia ahodo bebre ye ma susu loan ankrankra a oni ye edi nkita ho no mwa bia na wo pe no ye de sa sika no e de ma ebra oni bank no etu anamo be ye busumi mienu pepepe na afei ya ma sika wankasa ebe boa ewo udwumedi a wo pese udinimu ye wo akuakuo bosia adwadifo eka won ho bom free nipa miensa ekono ye ma won sika na wo tua no bosome a ehun si hu ne yakituwa bi
emma edwadifo enigye ewo saa akwanya no ankura wo small medium and large scales enso bange no yema won sika ema wo de tre won dwumadi a wo die mu enu nti ema ye customers wo mre ewo sika sem emu kura aban adwuma efo a wo gye waketua ewo Otuasekan rural bank nso yema won sika bi a wo hwe won a wo pese osi dan wo to cars wona opese empo osanso ye adwuma eka odwumadi a wodi ho no ni nyina mu no ye di sika no emaw ni ya tew nkakra kosi se ubetue enya ade a eka okra se waje bosia eni je semba ko ewo Otuasekan rural bank kra ne se wo account ewo Otuasekan rural bank na ebia wo transfer sika ana wo ye payment ama wo customer bi ewo another bank say eye GCB, ADB, Ecobank ana any traditional banks no esan say Otuasekan rural bank yetimi transfer sa sika no efiri ye customer no account mu ewo yen krabata bia mu ede ko bank bia opese sika ne ko no na eko entem so nti ama ene ye customers no eni age pa esan say kanene nanka obeyi sika ni nyina na odi akwa akoto sa ni nipa no account mu enso na de eye form na obefere na ye di sika no akwa akoto emu edi ama se de be ya dance enti na wate ensem a eni dwumadi a Otuasekan rural bank edi enyina mu no me pese wo ka me ho na ye kwasra ye customers a wenya emfaso ewo Otuasekan rural bank dwumadie no emu Midin de Mrs. Helena Osei Japan. Me na me CEO of Domino's Bridal and Spa. I wo airport runabout. Ye ni Otuasekan rural bank and e wo same building. Ye cosmetology. We be ka se cosmetology kra e den. Me pa cho bibi bia e fa uti ho. O skin ho eye wo honam no ene wo more ene ye wa ha sei. Eye weave-ons. With nails, blow dry, touch up. Bibi bia say uti wi na ebubuo. Bibi bia ye bia ye betimi asolve the problem na ma kama. Ye bridal makeup. Say occasional makeup. Say we birthday, say we guest. Ni na ye wa ha say. Afa so ye acrylic. And ye normal nails. Bibi bia e fa o more hu nya so ye pedicure and manicure. And so e wa ha ye massage, waxing, facial treatment. Bibi bia a e fa honam nani so ye bema so ye oba ye ni na bi e wa ha sei ebusuafo enne ya muhu mi seye a me dada me hu a mu hwe shop yi se de esi fesitie we mpokra no Otuasekan adaroma enene ode mabedu de madri a me se komanim a enche bia ye ko bigger than this cry ena Otuasekan rural bank adaroma obi a onim Domino's bia nim say ya nhase ni say ye hase na ye just one shop kitwa bi ena na omada roma omodi adru say omusade ye koye nim ti me kanfo Otuasekan rural bank ama obi bia say emfa ho ni adwuma bia wo ye nyamie nim ni say mi hu omuntam a enka me komanim kra chen say de omusi bo efam besia de wadwuma nsitie bia wo pesika aye wadwuma mo aso mbeso wasene omo terms and conditions nsi e flexible said the city bi o mbema ubi ama watumi atuatua kakra ka o mbema o mre wodo musika nso ye adwuma nso so a ebumi kama enti me kanfo Otuasekan rural bank ama obi bia se omra omo ho na oni omo embe ye adwuma midinde Sabina fosu dodo na afre me Sabina me na me da Adom paint store ano wo airport runabout na wo ba ha ye ton paint American paint qualities new type bebre ye wo DTM ye wo semi gloss ye wo airshell ye wo flat na ye san wo agates ye san wo India for DTM bia ye quality te say oye no kra no odensen oye wo ba ha ye frefra kala bia wo pese wo nya no wo ba ha kala bia wo pe bia ye be ya ma afen so ne boa wo fam kra wo pe bi 180 200 a wo benya bi ye paint no ye de bi paint form
ya de bi painting chance so ya de bi painting edan akese ene nketua ne rooms colors bia ya de bi nso ya decoration ya de bi ya design bebre ubenya bi wa ha afen so no wo pe se wo de bi painting dua kra na ya wo painter ya de painting nua wa ha me pa cha sa de me dada mo ho amohwe stay mu aye fe nyina me wa aseda bi a me de ma Otuasekan fo efise mba mfie dunie omo nam ne wo aye adwuma wo mo kire sa de obesi akora sika sa de wunni sika na waboabo sika no ma watumi ama wadwuma akoso nfa bosia ya wo mo de ma me ekwan a me fa so tua akora na ya na eye nwanwa efise bi wo ho a wo ka 6 months enru 6 months no kora na matua wie enti wo mo na aboa me ma madwuma akoso saa wo mo da so boa me ma metumi tua me ma school fees efise adwuma na me ye nka minim die bia be na mo nkire no wo mo tumi boa me ma metumi nya bi di tua me ma school fees etumi de ye niam bi a me pese me de ye enti Otuasekan fo ye nkofo a wo de wo ho bo wo a wo ho beto wankasa na wadwuma nso benyini akosoro pa wo hwe wo mo managers no free so besi wo mo mbagigi susu a wo mo ba se die ne anigie ne ahofama bi o mo de ma wo akrokro bi a ye de ma wo no e ma wani gisa wo ne wo mba ye adwuma me ne banks beble na ye adwuma ba wo mo me sika kase ne nyina ho na ekọ nti sa nkofo ne de wo mo ye nkofo a wo de wo ho bo wo a wadwuma bekoso ye frame me Peter Kwakwaje dodo no afre me na naje me na me yepeni amedali sub driving school I wo Kumase airport runabout ye ni CCC old CCC na ehwe ni mu le sub driving school ye che bi fa defensive driving any road sectors se wo ye obi apeso osua driving na se wo be le sub driving school a ye be kire wo kwan ye fa so kaka wo ka kwan ene kwan ye be fa so a wo be sua bibi e frɛ no defensive driving se ye ka se defensive driving na ene se o kaka na abo nkwa ho ban o ka kwan mu te ka kwan mu ho na wonam mu no unnim enoma e o ka kwan mu ho nti e be kire no ma be ya wonam ka kwan mu a obetimi protect life ana abebo nkwa ho ban se de be ya onkofa ka enkonya akwanhia e o ka kwan mu ho afi se obi kaka obetimi akaka gi se wunya permit a ye driver's license abetimi de akaka ha ye boa ye wo driving simulators a ye di training the whole Ghana lisa driving school ni di kan to be first as our driving simulators no en na ye de be kire wo se de sika ka ansa kra na ye de wasika akwan mu ama ohunu ka ne ka lisa driving school ye sa wo cars apapa ye di training ye kire road science ye kire para parking eno ma bi e fa driving hu bia no be bia wo bia oba airport runabout a ye buo krom road ye ni CCC ne bo ho a obehu lisa driving school wo ho ade bi e fa car ho a e boboa ma wo ye driver ni a wo be pese obehu no se de be ya wo de car na ma enkwanhia so beti ama wana se unya nkwanhia no se oba lisa driving school a ya ye crowd se e be boa obi bia o pese unya ntete ye fa car ka ho no ye be boa ma wo so wonsa ka ye sa wo cars apapa air condition cars ye instructors a ye no mo ye adwuma no ye training wo mo ye MVT a ana DVL amomo ntete ya omo so enim ekwan so car kan kire ni nyina cars na condition cars nkwa na yisu no ase ye wo enoma facilities a ye beboa oba ye classroom a ye project ye yisu DSA equipment a ye di free amanone aba ye di training amanfo ase enti bibia wo hia efa car ka ho bia no beli sub driving school a aha na wo sabeka bi afi Ghana National Association of Driving Schools ebo ya baso efi 2014 ebepim ne the whole Ghana ye best driving school a obi antimi ntu ye nam equipment no normal ye wo it is obeli sub driving school a obenya ade a eye papa ntete e papa beboa ma obetime de asua wo car kan na boa ma wo de car ne nam so a ayeye ama ene ya make lisab ho asemi me wo na ase bi a me de be ma Otuasekan Rural Bank 12 years ni emfie du mienu ni na me no ma ye adwuma mo hwe driving simulators ya make ho asemo ya nam wo so ene ma me nsa kan ye cars apapa ya make ho asema me di ho adanse nam wo so ana me nsa kan ye ebusuafo aha sei na ye ne ye adwuma wa ha nyina ye nyina ye wo kese ni nyina no Otuasekan ho ne ye di wo market tuafa even though edum rebi mpokura na se ye ho tie ntimi ntua Otuasekan so ya sene etimi de boa ye bibibia ehia bia ye de koda wo mo a ombeboa ye enti adanse a ye die nyina ye di de ma Otuasekan Rural Bank ni ye bo ma ba so se ade fefe ni ade papa omo ye ma emre bia no omo nkoso ma ye se de be ye beboa ama
adwuma na tumpon na yenso me kanfo Otuasekan rural bank ama obi bia o ha se obi bia momodin so odi ne sika anaso ono ombedin sa wo so na omo wa badaye omo wo enteteye pa omo wo timama obi bia opese ono so ba be na omo didwa nti me kanfo Otuasekan rural bank e di ama obi a Lisa driving school da Otuasekan ase Lisa driving school ye nhye Otuasekan a anka ye bia anka ya nru sei nti Otuasekan rural bank me kanfo omo nyina de ma said ye be ya bibi bia wo pese wo ye bia no do won kobo no a obi bia nso ebe wi peye Ogoso we Sika Korabea Nsem yankoto ade mra ya ba beto adwumadi no so mame fanchi akese pa ma Godwin Welbeck do na fe no Godwin Owusu Welbeck aha kwaje kusini no bibia ye fine said ye de esi ye nyina ye twem ko ha kwame kusini na be no so no o se asem na ma be ma sori ha nti asem ma be ma sori na asem so akodade a yankoto ade mra ye ba beto adwumadi no so Sika Korabea Semens Herbal Clinic eye bibidro yerehwefia wodi bibidro kan sayade wusi clinic ho a wani beji keke esan eho fe ene adwumayefo ahokekan enti na mfidi a owo a wodi ehwemu no de ese wani ense okakire eye ultra modern komi sabo ne nyina ye monomono de abaso de ekọ eno akofa abegu ho a wodi edudwuma na so de sanfidie we esi wo so na se wanhuru yade bia ewo ho nanso wo bre na ho dodo wo a na ne na bibi ekuramu eno na me hye unkran se eba ne sa ba asoro mensuro esanse Dr. Panyi Kofabai eye osofo odifo a wakwadare wo honhom nsem a eno nso obehwe ama ho otowo osan kire kwan a wo fa so edidi yie ema yaresa eye adwuma wo mu okumase asante mantem asokore mampon wone asokore rural bank no na eben 020557355 Semens Herbal Clinic nyametiase inshallah wo ho beto se wunya yanga semina wudi dware no ebesiesie wo honam ani sene se bepuahuro keke alata semina wudi dware a wutinka se ye wadware ene ye wadware ya sheda de prekese any turmeric na aye se ensiesie honam no ani enti se wo ye nipa kokko ana nipa tuntum obiara tumi yusi feeling no ye different keke emie nkanchiro wodi wa sohwe ne di ho adanse Banari Ghana Limited na dia hofe foundation alata semina yamba to phone free Banari Ghana Limited was 055-874-4185 and 0274-441211. Hofe foundation alata semina. This advert is FDA approved. Sika Korabea. Once again, Masamu Akwaba, we Sika Korabea Nsem live on Adom TV, on Multi TV, as I said earlier on, Yakoton, the end, your call, Otuasekan rural bank, a bra, Yakosa, more branches, and be medical in Chiakesia to Ama Ann, who happens to be the head of marketing department in Yamisha Niepa, is room any business development. After yet was one, Yakoko PMU, our macro junction also, so Yako, a branch manager, honestly, a software, or Alpha and Omega, honestly, in some to take a listen to what the branch manager and the customers and so someone will do that. Member Makwaba eba Otuasekan Rural Bank macro branch. Your friend me ya Asamoah. Me na me macro branch manager. Otuasekan edi juma bebre na ansa na me di juma die ne beba no mefa akwanya we so na be de enchia ama ye customers ena omo ne edi juma nyina ye ma obi bia nso afishi apa. Otuasekan ye juma ye de no ebi eye savings. Ye kase savings so ye adwuma na wo pe ba bi di usika ato se ye mfesika ento edema na se adwuma mti no obetimi di usika aba Otuasekan oba ye beje ato ho ama kama se wo pe so obeyi wa de enso asembia eni akire onsa ebeka usika de toso biem so ye susu so ye product ye di ho dwuma susu no emse nipa bebre no enibre enti sa osole aba bank kra na ne den enti ye we ma ne mema ye de o mafa entitiye mu omukọ abontene ekogiska omude ba ebeto account mu wo pe wo de se wo pese wo yi wa de enso oba nsa ebeka wa de sa nso ne ye sa wo current account businesses institutions omu ebi te se asori companies, any enterprises, so per se udiska etwa and also betimi aba ni a current account no amount.
na Otuasekan adwuma ye no emfaso bebre ewum ebi ne sen ye loans product endorse bebre me din kan bibi se utime ne yeto susu na susu sa woni ye to a enye susu no nko a ehom wa ho a ye wo bibi e fe no ogefo susu isi e na wo ye adwuma ne ye hwe ne ye hu sa wo modern bo no eso ani a yetimi eboa wo sa wo tu susu no bosome miensa yetimi boa wo na wo de akohye wadwuma mu saa so ne ye wo salary loan a eno koma wona wo ye bosome adwuma sa bosome eso na waketua beba Otuasekan nko ade a opemwa nsa eka eno so fast because o buy enye less than 48 hours o buy announce kenska no na de ye anika anase anigye wo ho no kra ne se Otuasekan wo product aye fe no purchase loan no ekoma wona wo ye bosome adwuma a o marketua ne emfa Otuasekan rural bank baabi bia o marketua no emfa ho ne se odeka Otuasekan ekokotua wo kanyina ama o na ye de waketua na befa Otuasekan rural bank nti eba salary loans na Otuasekan ebo no homoden pa de etoso biem ye wo microfinance loans and as a group loans a ye de ma bojwafo eno efri nipa miensa eko utimi kama ho bom na maba Otuasekan eboa ema eno nsa eka mwa ma mutimi edi ewura madwuma mu na eba transfers nso Otuasekan edimu akoten pa eba transfers a ye wo money transfer sebia obi ediska efri amone ne eba Western Union owura Otuasekan na wo ji usika akọ ye san wo apex transfer ye ka se apex transfer na between rural banks bank bi e wo Ghana ha bia sa wo ba Otuasekan na sa wo pesa wo diska ekọ no ma onsa ebeka said de be ya dance die na mahu emwa Otuasekan edema ye customers nti medemo ekọ ye customers ho na matie fi omo anum said de be ya e be hye wo mpran na sa wo pesa wo no Otuasekan ye adwuma watimi no Otuasekan be ye adwuma Medindi Michael Dunga adodo na frame me de hye a me da me de hye computers ano e macro junction oba ha ye wo computers bi te say laptop ye wo core 2 ye wo i5 ye wo i3 ye wo dual core oba TVs no muzuzu a ye wo Samsung TV ye wo LG ye wo Philips ye wo Grundig ye wo LCDs mo ahodo bebre eno achi ne wo accessories e bi te say ye wo keyboard ye wo mouse ye wo signal cables ye wo power cables ye wo VGAs ye wo gamepad ene ye santon decoder e bi say master decoder strong decoder ye say wo master combo ye say wo decoder so accessories bebre e bi say wo LMB ye wo decoder signal converters ene emu ahodo bebre ene wo buy say ye wo wall mount ye wo medium ye wo small ye wo large ene ema bebre a tetete sa oba me de share computers ya ye be hwe oni ayo kama ne ayo fan eno achi no me kan na menya wo mu nua sa niema ene me de share ma esi ni nyina no ejina nipa bi so ene company bi so na amama esi me kan a kire mo se Otuasekan ne amama ye de metie enka me hostler mini ba bi da ene Otuasekan dawroma ena amama ye te se de metie hu hwe niema ene de wo ha nyina na ni nyina aseda enkomo Otuasekan ti me kanfo ama obi a wa bonti wo achirichiri enwene ho se bi a wo de na esika ketua bi ena wo de hye ase bi a omonye me de sika ketua bi na hye ase a ene o maboa me ama me nsoso me de hye mabenya niema me wei ene niema wo hu ni ha nyina o madawroma ena o maboa me ama me nsoso ene mati se de metintimi nua o hwe me nua wutie me kanfo Otuasekan rural bank e de ama wo se wo nsoso kọ na wo nsoso o mbeboa omo hwe kese so ansa na o maboa wo de ketua bi kura na o betima hwe so aboa wo ntimi nua me kan na me kanfo Otuasekan rural bank ena me de ama wo ye frame Clement Boatin magazi dodo na frame ofakre mina me da adwuma yi ano me wo New Road na kejesi opposite I won na kramo junction me ton car kese engines Benz Mandizel Atros eni ni gearbox engine pass bia mo pa bia de oba ha ubenya bi yesan eton azis so ewa ha pass bia open engine mu from Mandizel
Benz Atros engine bia nneɛma bia mo pɛ bia de oba ha on sa bɛka bi sɛ wo Ghana ba bia me kanfo ma wo sɛ wobɛba ofa kre roya na wo pɛ bia engine wo pass de Benz Mandize Atros bibia wo pɛ bia no oba ha wobɛnya bi wɔ ha ɛyɛ enne ami gyina ya mo hu me sei ami to engines me na me fitani ɛna me yɛ sɛ mbeto engines edu me bi ne mo ayɛden me de mabisa de kɔto Otuasekan Rural Bank anim ampa ɔgye me fɛ so ɔboa me kwan bebree so ɛma ɛnɛ me engines bebree me store ba ko nie ba ko so enie nyame na Otuasekan so ɛnɛ yɛnya abonsan a yɛde aseɛ bɛyɛ stores na yɛde soro ayɛ office so obi pɛ bank papa ni na ayɛ adwuma dia na wo sign Otuasekan wo dia na bia wo na wo kopɛ uwo na Otuasekan me kanfo ma obi biara sɛ Otuasekan bank papa wo de ho twere na wo ani da so na Sika Korabea so wo ba bi pa ade Sika yɛ de ato Otuasekan ana ma yehu ni a yehu nyina ɛnyɛ ma ho ɔden me din di Naomi Ade me na me da na wo center enterprise ano ewo pankro market midili emo anwa tea tomatoes geisha sardine anwa drinks awujo nyina mi wo bi pad milotin drinks then I open over na wo center enterprise awunya sane mama bobo su nyina upe bia ubenya bi wona wo center enterprise ewo pankro market ebiom aha sen so se wo betu nioma aha say de yetu ye niema no nko because ya tete ye bo ne so wo pe ba ko ato ubenya wo pe to for say the medical akana to for me wo latogin me wo Cerelac me wo cowbell tin just say na wo pe awunya na wo center me say wo spices kra so bronya edri so wo be ye aduane a wo be tu akoko bia spices na wo hia enti spices nso wa ha say anwa akese calipo Pampers about time for some more pampers abomo ba ni nyina ebi wa ha toilet roll minim de ni na wo center enterprise ene ya mi gina say ya me ton me nie me ya making enye say na me start yo me start ye na enti say me de na asie be kwa ma Otuasekan Rural Bank Otuasekan for there me ti omo so na ma sorry bank na wo pe loan na within 24 hours no ma kan scanner gu nsem enye ti se wo peketwa ketwo kesi oni nyina okwa manager na ni mutse client staff so oni o mani mutse on be receive you kama enti dan ni dan nyina wo pese wo ni o mo ye adwuma o mo na asoma sene ama me adwuma akoso sa enti na me recommend enye bank bia se Otuasekan Rural Bank Otuasekan Rural Bank mo ye jankasa afa ni ewie ya nso so yekoko si Dr. Mensa yesusa no yekɔ school le na mo ha ne frɛ bola ho aha enti yekoto Dr. Mensa branch so yekoto nice lady bi so ho no so ye branch managers ono so ne customers nsɛm o mo de to dwa yekotie de o mo so kan ye ba ye beto aso ye frɛ me Dora Suglo me ye branch manager for Otuasekan Rural Bank Dr. Mensa branch me pese me fasima kakra bi na me no di nkomo efa ye product a ye wo ha sei wo Otuasekan Rural Bank ye wo product a ye frɛ no susu na susu scheme no de wo say ya tete emma ya kama omokɔ abonten bebi a wo bia no say wo fie wo wo shop anase bebi a wo bia na ombeba ona so na omaba bejiska no betimi eto susu ne kakra de obenya bia no at the end of 3 months ye ma loan wo susu no ho na ye di loan nso ma wa obetimi asa to susu no 6 months na udi etua wo susu no mo kra no ebia ya na mpen bebre no nipa bebre fa na se susu no de scan keten ba wo Otuasekan Rural Bank utu susu na obetimi aye ne te se current account and say savings kra na wo ye na ye ma bibia ye frɛ no susu commercial loan utimi gi amount bia wa honden edru yetimi ma 500,000 kra ye wo customers are yama 500 ni 200 and 300,000 enti se wo tu ye susu na enye wa adwen se ebia wo tu susu na ska kitwa bi na ye dey ma obetimi agi amount bi a wo depending on wa honden a wo afen so yesa wo product bi a friend salary loan Otuasekan salary loan no ekoma
omo omoji bosumi aketua awa ha say we private worker and say government worker we teacher ni and any organization bia na obetimi abeji salary loan ewa ha say na oban so a de hian say o salary astart aba aha say eba for 1 month cry start ema o salary loan bia wo pe bia depending on o affordability ewa salary loan ye wo package bebre wo ma ye betimi di amount ye wo bibia ye friend no Christmas bonanza edru Christmas time aya na parents ne bebre omo wo ahohiahia mu e wo kwan om befa so nya sika ahwe omma tie wo 3 months package bi a oje a ye de betel 3 months na say watimi atua na kakra apart from eno so yes how bibia ye friend odi ye salary advance oba na say wo bagi usika na say wo emergency situation bi a ye betimi ama salary advance a obetimi e de atil ho at the end of the month ni wo salary ba na ye de atil ebiem Otuasekan rural bank a ye wo product for front so I friend a funeral loan na funeral loan no ba de hian say wo save usika wo ha say ye savings account ana susu account ana say salary account oba na sebio obi bi free mo a ye behwe na ya ma loan ni bi na wakwa akohwe asiese bibia kama na say uye wie a na waba abetua sika na efri honom Otuasekan rural bank ye transfers ahodo ye Western Union money transfer obi bi wo amanone na say all transfer sika brewa obetime ewura ha say ye behwe okama ayu sika amount wo pese odi bi to account ma na odi atum yes anye e-switch ura ha say now the e-switch card ba ye discover to so ama na say wo pese wo yi sika free wo e-switch card so a ye betimi ayi amount so wo pe enrollment e wo e-switch ayinum school ye betimi amount new card ye issue new card say wo ha say and a mobile money product so ye render bi wo ha say wo ba wo pese wo diska send obi ana say wo yi bi every wallet so a ni nyina ye na e wo ha say amount na ye service so ye very good ura ha na upia wa weni beji say we ura bank na weni beji Otuasekan service ayema ebe ya dance nti yenko abontene yenko ye customers one yenko ti dance a omwo efa Otuasekan service a ye render emomo midin de hege jakuma boaten me na me da Jazz enterprise ano ya tonto agro seeds and agrochemicals seeds bi a ye ton ye cabbage seed tomato seed carrot seed, green pepper seed, a baby a person would be a beer, Nina Obey Jazz enterprise, I will be a ha. Yes, our agrochemicals, sir. Would it be do for ye? Would it be good not by yes so? Liquid fertilizers, vegetable seeds, you know, your carrot seed, watermelon seed, green pepper, one who do a baby or hybrid, your OPV, watermelon, so you're one hybrid, your OPV. Oba cabbage so I on a hybrid and abia vegetable seed bia upe bia no oba Jazz seed a ubenya bi wa ha say afen so won kra bata ba kon so wo emrom aha de ne ya de hyeman near Dr. Caesar yesan bi wo emrom near Dani farmer and so udandru hon so yesan wa Jazz seed ba ko wo ho e hon so no ba ye wa ha ni nyina ne ma wa ha ni nyina wo san benya bi wo e hon so yehu niema we nyina na me wona ase ekese bi a me de be ma Otuasekan rural bank enye se ni starting no ye starting na ye kakra bi bo Otuasekan efo aboa ya me nya branches ebi akeka ho ti se wo pe bank papa bi ene na ye adwuma me kanfo ama ase nyina be ko Otuasekan rural bank obeboa obete wase be bia di be free no ene be bia pese okoduru no obete wase obekyerekye de obeye ama wo so watimi anyini ete se Jazz enterprise midin Dr. Dadzie me was semen se ba clinic aha sabia be piem Kumase asokore mampon na ebusafo edi djuma sonkon e de hwemani pampom de gina brane na yesan saya ahodo nyina be bia ote nka na hwe bia no ba ye be hwe ne abo no kwasem ne se be bia ye di makwetsen ne boy homoden pa ye STIs ana se nem yawe ahodo a gonorrhea syphilis chlamydia ne ye ka ho ye hwe ho asem pa yi afi ye wo infidi ahodo a diagnostics bin be ka se hwehwema ahodo lab ben na pese wo ye wo tramode machines a ye fully automated machines a ye yawe ahodo bebre na ye sound scan very powerful a bit me twa
onipadua no sɛ wayase ɔbaa wodie sɛ yɛ bɛrima prostate no sɛ yɛ liver or kidney afei yɛ machine a ebusuafo ano ɔnam a sɛ mfidie akyɛn ka teaching hospital na wobɛhu bi na mfidie bɔ adwuma ɛhwɛ nipadua no mogyam yɛsadeɛ nipadua no mogya ho ɔden na ɛho adwuma deɛ semens downs no sɛ nyɛ sɛ woba me ahwɛ akɔnko a yɛsɛ dictative ɛwɔ di no no mu deɛ ka nutritional counseling yɛdi ho akɔtene yie paa enti yɛhwɛ owie kra wokɔ no yɛsa kyerɛ deɛ ɛsɛ wodi deɛ ɛsɛ wodi deɛ bɔ ma mpom ayɛ ɔden na yɛare ne nsa bi ne ɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ ma wo enti bra semens ba clinic a yɛwɔ kuma sɛ asɔkɔrɔ mampɔn yɛni asɔkɔrɔ mampɔn wura bank ni nhwɛ anim woba ɛbɛhwɛ wo na atumi aboa ma mpom den agyina yie na yɛawe bi a wɔwɔ so bia nso afiri akɔ abusuafo afei deɛ sɛ dɛ ne sɛ semens ba clinic yakɔfɛ dura nwa so ɛfɛ no semens vital herbal mixture yɛbɔ ne nsamane agan na duro bɛma no nya bi a ɛne ne bɛgye papaapa mɛma ne ate dɛnɛ ma wɔn san ka wo deɛ na ɔmɛma yɛbɛgyina brane ɔbɛma na ahoɔden nim wokɔ mpa so agorɔ a na ayɛ mmerɛ sisie na mu ɔden na yɛ wɔ ya no ɛnnɛ yɛde mmoaba a yɛfɛ no semens vital herbal mixture agan herbal shop bia bɛnya bia bu so ɔgana baabia na mdodo na wɔ asɔkɔrɔ mampɔn semens herbal clinic edu kɔpɛ wɔ deɛ ɛma na munya atenka ɛma mu sisi amunya smut penom deɛ hia sɛ ɔnya 18 years abusafo every ama kwan sɛ nipa ɛno ne mo mpom den eti kɔhwɛ bi akyi akwan semens vital herbal mixture ne mo a mo mpom den nyina brane yɛda mo ase me din di odifo Samuel me nam ye CEO for semens herbal clinic nsɛm a doctor kan nyinaa ne yɛde nase yɛbɛma Otuasekan rural bank na ɔmo yɛ Sika Korabea bi a kyɛ sɛ nipa wodi Sika kɔ ne bɛgye kɛkɛ ɔmo yɛ good ankasa sɛ usika tɔ a ɔyam hyehyew bibia me ne ɔmo ayɛ adwanfie bebree na kyɛ sɛ asɛm dɛ ne sɛ ofrɛ ɔmo a so no ɔmo ba mpanimfoɔ ne mu te ɔmo buadeɛ kyɛ sɛ bank na ankasa kyɛ sɛ wuwura hɔ a wɔne bɛgye kɛkɛ ti sɛ wopɛ bank papapa ne ɔmo ayɛ adwuma deɛ a Otuasekan bank deɛ me yini na ma wae efi sɛ bank a usika da hɔ a ɔyam hyehyew wo nsuro bank bɛkɔ ama bank aba Otuasekan de etim deɛ otim hwɛ Otuasekan deɛ meti wɔm so a mo asɔre fi sɛ D4 Samuel me ne wɔm yɛ adwuma akyɛ enso mente bɔne bia da bia me hiam sika bia me kɔ ya na sika no me nsa aka nyame hwɛ so nya brɛhwɛ Sika Korabea nsɛm sɛ ne yɛ kɔ Otuasekan rural bank na enchekra ɔmo de ɔmo 32nd annual general meeting ne ba bɛto dwa na yɛ ne kohyia chief executive officer the graft ɔne ne head of marketing and ɔmo kabo ma adwuma de etimi yɛ kama ma me na obi bia se me cameraman lense se jare one mama ga bibia be fine sa so na akosa Johnson so e ka ho e na me akasa me body cameraman ba kopa kwaje kusi Gordon Welbeck ko munya ka na djuma de netimi ko so wo he me makeup ya ma me camera ya Becky Brown bibia be fine wa kaka debro ni no bibia e fine nyame adoma na wo che se ne ye be sen hia bi hia bi wa Sika Korabea ne wa Adom TV so amman prapie ne me di Edwin Arnold Dadzie still the CEO of the BRB Fine. Sika Korabea